感谢巨港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人Fiona Huang为喉亨痛妙分发一种具有疗效的传统药油，广泛用于多种疾病的辅助治疗。据介绍，该药油需熬煮约8个小时方可成药。在每年农历5月初5端午节来临之际，位于巨港的喉亨痛庙宇都会举行一项特别的公益活动，发放草药油。这种草药油被广泛认为有助于治疗风湿、肿胀等症状。尽管发放活动从清晨开始就需排队，民众依然耐心等待，只为能领取这种有妙方特质、疗效显著的药油。药油是在节日前夜就开始调配而成，使用的是早已北托的传统草药配方。这项发油传统已持续超过50年，许多民众每年都会特意前来，只为领取这罐由喉亨痛庙精心准备的草药油。Itu dari semalam itu dimasak sampai tadi pagi sudah bisa diangkat. Warga masaknya dari semalam kok ya? Iya iya. Ini sudah berapa lama kok tradisi bagi minyak ini? Kalau yang masak minyak ini mungkin sudah lebih dari 50 tahun kali ada kelenteng ini. Di kelenteng ini ya? Sudah mulai. Khusus di kelenteng ini. Iya. Sejak adanya peringatan Jadi hari. memang masyarakat Tionghoa dan masyarakat sekitarnya sini pasti datang untuk ambil minyak ini. Cukup bagus. 端午节也称龙舟节，是中华传统节日之一，每年农历5月初5举行。除了吃粽子和赛龙舟，像喉亨痛庙这样的草药油发放活动也成为延续文化与关爱社区的重要象征。Tim Liputan PAL TV